babigambira ha kanisa ya Ishaka Adventist Church akugita abagore mushanju kandi bagitire busha okubahwera okutaha omubushwero burukwera. I, Papa Geoffrey from Kasese, I take this opportunity to hand over my sister whosoever to his life husband. Thank you. Nabwanyuma abanyabuzari b'abagore basemerera hangura biro mbe kanisa okubagitira busha. Nomisa James ninza kushwera ari nitwe Debora ninza kushwera ari nitwe Debora ukuba umukazi wanje ushwera uri kwera ninza kushwerwa iwe mukumbe misachi ninza kushwerwa iwe misachi ukuba umushinja wanje ushwera uri kwera umushinja wanje ushwera mbeta kuteketa mwimbaza ko umukoro ngo ubwo ukatkoranga bakunkorira nagera nakora kama simu okugitwa kwabakurugirira mu kampo y'Sande yona bamaziremo ha kanisa ya Ishaka Adventist Church barukushaba mu bashangire bamwe mu bashija n'abakazi babo batagisurwe ikibagemeseriza abantu abo kubagitira busha naho bashabira bazira kurekeraho okugumiza abashwezi barukubashaba enjugano nyingi. Gushimirwa kwa manu munonga kureba ngo abashiza mushanje n'abakazi mushanje bagitwizo barya camp meeting icyo ncyori kukuburira injiri iriyo mu bashiza hamwe no mu bakazi. Isima ruhanga w'imyaka yitumazire hamwe uzima ni isima ruhanga tini bugarisha. Gasha kwa Ben Muhozi.